Sashi senpat ngi pidang subhai pi baro shakanika channel kajongi. Bat hakanika video ke bam tas ngi ngin pe ikini ki post ki berang shulat thamai ki badai ki balak pas kelas 10, kelas 12, lene degree. Shoban sedang ka video ya kitu ki ba prepare lene ki ba penkre ya ki exam kam lene kinu ki competitive exams kum ki bank exams lene ki exam jom ki UPSC lene kinu ki government exam phila ban pe ikini ki kot ki bangala bo opo description jong ne ka video ki de ki kot ki babha bat phila ban order ya ki bat phila ban prepare lene phila ban penkre ya ki exam kam jong pi na kini ki kot ti ki links jong kini ki kot ngala ai po description jong ne ka video ti phila ban pe ya ki bat phila ban order lada phi dan kam ban penkre ya kinu ki exams yakini ki post la apalat daka staff selection commission leni ka SSC mentau benai arajar aphui tegani ka SSC kapalai yakini ki selection post phase 9 mentau benai arajar aphui kelas date leni ka tarik bakat do bapila ban submit ki application ki jongpi kadai hau apusan tarik benai Oktober arajar aphui ki general category kalai hadu 3400 lagi post yaki schedule caste Sauspa nyopunyo teligi post, yaki schedule tribe, arspa sapukandai teligi post, yaki other backward classes, nyospa pra teligi post, but yaki economically weakened section, laispa prapui teligi post. Ke age limit lani ka kerta ka berredo ka dekat prasnam, but ka bahado ka de lai postnam. But kandon ka age relaxation kat kumki government rules. Kidan ki matric level post ki ba pihak ban pendam ke kelas 10 lani ke matric lani ke high school bat kidan ki intermediate level post ki ba pihak ban pendam ya ka kelas 12 lani pass ya ka intermediate exam bat kidan ki graduate level post ki ba pihak ban pendam ya ki bachelor's degree hakano kuno ka field ki candidates ki bakwa ban apply kini ki post pihak ban pulih bahaswa ya ka official notification lani ka notice kabala pelak hi da kani ka SSC but ya kani ka notice ngala ai po description jog ni ka video ti phila ban download na ka link ya ka official notice bat la da phwa ban apply ya kini ki post pihak register ya la dia ka SSC recruitment portal kabari na kani ka website https://ssc.nic.in Syuaka arpusan tarik bena Oktober arajar arpoi